ngiqale lapha ngelila ngabatwana benkosi khona insizwa lapha ezweni lakithi eNazaretha eyathi kade ihamba nje ingenankinga isebenzela iganiwe nabantwana bayo yayisivele ingasakwazi ukuhamba yaqala ihamba ngeimboko yaqedela lapha yahlala phansi yafaka yathengelwa lokhu ehamba ngewheelchair ngathi mangizwa lensizwa ukuthi sihamba ngewheelchair la ngathanda ukuthi ngiyibone ngingakaboni uNkulunkulu ngafuna ukuthi ngibone uNkulunkulu uqala bese ngiyibona uNkulunkulu owayehlele esihlalweni ngalesikhathi kwakunya uThixo amakhosazana lwalusezweni lasenhla lwalukhona lwaluqala ukufika emzini wasenkumbulweni ngafike ngasibikela isilwane sasezulwini ngambikelela uNkulunkulu okhona lapha emhlabeni nakuyo yonke indawo ngayicabanga khona wangiphendula isikhathi eside ngaze ngaphatheka kabi ukuthi mhlasimba ngikhuluma ngani kahle ngoba ngibona uNkulunkulu angiphendula ngithi baba ngizobika insizwa lapha ubomusi igama la ngabe khona mhlambe lapha ngoba isiyasebenza manje lapha eThekwini ngizoyibika kuNkulunkulu ayihambi yayikade ihamba isilwane sasezulwini sakhwisha umjiva sawuqoqa sawubamba kanje sase siqalaza indawo zonke ngaze ngethuka ukuthi mhlasimbe angikhuluma kahle ngesikade wayesebuza ukuthi lo muntu okhuluma ngawe uyakholwa na ngathi baba uyakholwa wathi izojabula izitha wathi hamba uyofuna amafutha ufune namanzi hambe namhlanje uye ekhaya ufike umgeze umgcobe ngalamafutha uzohamba Nazaretha ngasho njengoba nisho nathi amen ahamba ngangena emotweni ngedwe emotweni bafika ngingena lesikhathi ngihamba phela mase ngwatholile amafutha namanzi ngahamba ngafika ngangena ngithathe ngizobe ngiyona mangena kithi angiqale ngiye kulensizwa ekangubani bomusa ngafika khona ebusuku ngabavusa ngathi vukani ngithunyiwe uNkulunkulu abasiwona amaNazaretha abazali bakhe bamaLuthela abanendaba kaShembe abazi lutho ngayo noma ukhulunywa abazi lutho ngayo indaba kaShembe khona uShembe unjani usiza kanjani bavuka baqoqana ngase ngikhuluma lamazwi athi ngithunyiwe inkosi enkulu yasezulwini uThixo lenkosazana into emnandi eyayikhona egazini kimi ngisho ngikhona emotweni kwakufika ukuthi ngize ngiqalaze ukuthi hawu lana emotweni kube ngathi khona umuntu enginayo bengithi kodwa phela ngihambi namuntu kodwa bese ngiqonda ukushuthi uNkulunkulu khona noma isithunywa sakhe sikhona usifakile lapha emotweni senze umsebenzi waso ngakhuluma ngathi uthe uNkulunkulu uzosukuma enzeke indaba sefane ngimenze lezi zinto ngimenze ngimthinta sengamthinta phela manje lapha enyaweni yamgeza ngiyamgcoba ngase ngithi enhliziyo ayikhuluma indaba enkulu ngangcono ube ngigcine ngayo le ndaba ukuthi uthe uNkulunkulu uzohamba ngoba sengibona lo muntu akaza sukuma umuntu enje insonga msila unyawo mawulibeke phansi uyozulithatha olubeke lesituyana lesesilokhunde sewulishe uma ukhohlewe ulishiya lapho uze futhi uphinde ulithathe wena ungagcine lapho ziyabanda inyawo zakhe ngakwenza lokho ngakwenza
asuke lapho ngahamba thandaza ngahamba ngimthembele uNkulunkulu khona uzoyenza umsebenzi wakhe kodwa khona lapho futhi ngiyabona befake igodleke leli gama nganga ngikufice into njengaleyo befake igodle leli gama hayi uthi awumthemba ushembe uyamthemba kodwa ubona ngathi hey ngathi kunzima kakhulu ke lokho lathi liyophela isonto unkosikazi wakhe wayesekhuluma namakhosikazi abo ethi anoke nitshela umvangeli ethi hayibo sesibona into esingasayijwayele ukuyibona yini na useke sukume abambelele phezulu ku round engodweni la emshawini abambelele ekujike ngazo uma ngabe ethi uyalibamba lwakugeja ayashaya phansi besethi ngivuseni ngathi ngiyotshela amakhosikazi ukuthi anomtshela umachamane lo ukuthi ayikhulumi leyo nto indaba yakhe le akayikhuluma akenze lento uShebatha koyenza ayithule lento kanti ngiyayincinza ithi konje kenzeka lento elesibili indoda yakithi tempelini umhlambululi Ndzama yabona indaba enkulu imizi ibhekene nje ithi ke mayixoxa ithi ngibone isimanga vangeli ngibone inkanyezi lenkanyezi 8 ngiyacabanga ukuthi ngiyazi kuzohlukana ukuthi mhlambe nibizani kanjani uye uthi ma uyibona ihamba lenkanyezi ivamise ukuqhamuka mangabe lelo khunje kunezinkanyezi nje kulokhu licwathile usuku uthi yathi sithi thina akithi mawuyibona uthi angiyibonanga ngedwa ngiyibone nabaningi uthi ngibone leyo nkanyezi uthi uyayazi mvangeli lenkanyezi ukuthi ithi la iwa khona kube emnyama ngathi ngiyeva wathi umehluko wale nkanyezi ithe mayiwa yawela emzini kaNgubane kuba kaBomusa wakhanya ugesi wawungakabikho lesikhathi uthi kwakhanya wonke umuzi uthi ngaficwa isilokozane kwathi ngikhale kwathi ngihalalise ngacabanga ukuthi hawo mangihalalisa bazothi abantu ngihalaliselane mangabe bengibuza lezi ngane zami enginazo la zizothi ubaba uyagula noma uneconsi ubaba uthi ngathula kodwa ngizwa kunginesibilithwana kanti ngakusasa amaNazaretha uzothi hamba lo baba umhlambululi ehamba nje endleleni nangu lo baba bazohlangana naye umbona lo baba ehamba masishane ufuna ukuthi afike eqala la kuhlangana khona indlela uthi bese ngibona ngishada ngimboni ngoba ngimazi ukuthi yini ngoba ngiyazi ukuthi asiboni ngasolinye uyenye inkonzo nami ngenye inkonzo bese ngivele ngidlula uthi uzongikhulumisa lo muntu bese hayi wenzani bese ngima uyakhuluma ngubani uthi ake ume uthi ke ebese iqala indaba ethi ushembe umhloboni ushembe ngamhloboni athi wengubani ijahe laba ngicela uhlala odabeni manje akazi noma ukhulumela indaba ukuthi seqala yona i-debate ukuthi siyalwa la nomunye uthi uNkulunkulu omnye uthini cha uthe bese chaza ukuthi cha angiyilwi cha namhlanje la nje nginawe nje umfana wami uvuke ekseni wayihambela ngeenyawo zakhe wahamba wayogibela khona indawo estop kithi okuthiwa kuseyithongothini asidlule ekhaya Ndzama ubone wheelchair uthi ngiqinisile wheelchair wahamba wathi uyeThekwini sawubuza ubelungu ababemqashile ngoba bayengaxabananga nabo ukuthi bangabe besamvumela aqhubeke nomsebenzi kule minyaka emingaka engasasebenzi na lolu thando sithandwa ngalo luyisimangaliso jule ngendlela eyisimanga uthi ke mayekhuluma lokho ekhuluma uyamamatheka kusekho lokuphikisana ukuthi lona uyiNazaretha lona waseLuthela kodwa babazi uNkulunkulu wethu unyazi uthingo ayibonga Nkosi